arikugambira mukoro gukwakira ubuhezi bw'emibazi n'ebintu ebirikwejunisibwa omu kuragurira abaana abarikureebererwa ekitongore kya Hours orumukuru w'irwariro rya Ruharo Mission Hospital nagira ngu nibatunga abaana bingi abarikwetaaga obuhwezi burikukira aha nteekateeka yaabo. Kandi obuheereza obu nibwetagwa munonga ahabw'okuba the need is so much. Obuheereza nibwetagwa munonga ahabw'okuba abaana abu tukufuna abu tukwakira hanu yakuheereza obuheereza nibakira obuheereza obu tukufuna kandi abaana bo ni bingi kukira obuheereza obu tukufuna. So noshanga obumwe abaana batafuna obuheereza bukumara, so nitubashaba ngu muguze mutone n'obundi buheereza obukwatire na by'amagara k'emibazi eyi mwatuheereza ebikato za gloves n'ebindi ebikwatire nibasaba mwatuheereza nitutakubikoresa gye. Arondi owaawe programs administrator nagira ngu nibareeberera abaana barikuhika 25,000 omwaka kandi biine okwerarikirira ngu omubaro gubaasa kweyongyera. So the current trend this year we are likely even to reach up to 6,000 people to be supported either directly or indirectly. Hours Ruharo Mission Hospital nitukira kufuna abaana bingi munonga barengire enamba yitu kuba tutagekinjire kureba buri mwaka. So nkumanyisa noshanga wafuna nk'abaana nka 5 kandi kumana waza kureba nka 3 abana nka 3 go mwaka. Aba bana nkumanyisa ngu kora wa planning turi kubashemeza kandi kwenda kushemeza abana nka 2 ajyawa 5 nkumanyisa ngu turabashemeze ubona. So bujambo tukwana twetaga no kushaya nk'ibyo kubashemezesa akaba we do a lot of surgeries aha magufa gabo aha mitwe migongo abakani babino bulema ha mibiri. Geoffrey Tusime wa Joint Medical Stores nagira ngu nk'ekitongore torine kuheereza ebitongore ebirikuheereza abantu obuhwezi bwabusha burikwingana 5 million omu ihanga ryona. So to identifying selecting amarwariro oba homes ezigaba obuyambi so that tukore nabo. I think Ruharo Hours nehereza obuyambi bw'abaana abiina obudemu hamubiri, so twabaronda twatandika kukora nabo. Erizooba twalaunchinga our first consignment itwabaha so that be extending obuyambi. Kuhereza tinkabihago kataka musenta kubakanda kinenda shiringigana zikabaza mpira bakozi mwe banyohereze kashanga kuri ahakweta geseni mazimo morro banga umwana jakana basakuza mo bashundura hagavuga kayata tekora itanga mahira bakapira kariyo ikeste kintu ekitongore kya Hours Ruharo Mission Hospital batwire nibajanja babana abino oburemu aha mibiri yaabo n'abandi barikushemezebwa. Amakuru aga gashakwa Edson Kinene.